Yemra Facebook ni me share adie bi. Na say Facebook there air trending eye. Papa bi a yesusu se oye military officer, oye sojani. Na yesusu se wakwa akoto eduro. Na eduro na okoto mpacho bra Facebook eda eduro na okoto ye no. Osi wo mpa eduro no. To the eduro na base pharmacist no mfa ni 65 cedis tio 65 cedis emma no. Na osi wonya abotre sojani se makoma apai. Shankofo asum bonkrofo bu oba me ba be bo akiro na wahwebi me bo akiro eni enyan pa tibra Facebook na be hwe ye bo enche obo obeti dede a soja ni nani abre oba no na ejina ho a ondo no so beto na aduro ena soja ni pipe free ho cheze ehun sem bibri Facebook ne be shebi de ye kan nyina ne se soja ni no akọ pharmacist won se onfa ni sika no mpa aduru no ana se soja nya botre onti ase so ka se nya botre nti ye nya no mane mbo bot in fact obo we asum o hyenu oba no nso ko kan ye na oba no ye na adwen se eja adansi nti me record ma kwa akoka o bo na sum kra mpacho beshebi no boy. She really fair. Ya nese wabu obana nkasa. Ahanyina wabu obana obu ni sana. Bema no so osu no, ono so pharmacist na pharmacist na ye bu ni sa no. Pharmacist na unhu se ye bu na nkasa. Ye bu pharmacist na se from sika nti wo hwe ha ena no je se wa free ho akọ counter ho ba bia pharmacist ni gina ebu bonus se fa 65 cedis o enti to say watama de no kra na pharmacist no lada na wotimi kra no so de be hwe no so amfa ni sika amana enti oba no we wo hwe picture we oba no ye na adwen say o twa na o kina nko che say uni abu afu Enti samre no na nkofo kra ka say jade o ye no jade say we minim say ne yire o say ne girlfriend o say den you also ne mumpo kra che say wa tete no kra to na twene baabi che say papa soja yen kanasem I was about Facebook ni the pictures ni be to but coffee updates ni there wo hin den na esi ya nana oba na wo hu na na ase be na yire o say ne hwan no na manager wo pharmacy o they no share jeans bi na owura mu secondly no ono na pharmacy attendant no pharmacy technician ne friend no no I say madam somebody is beating me we na kana we no the obeso ni mu say okay it's not guy no for say madam please somebody is beating me here na akwa no to ano sojani no the susu so ye sojani no eto ano we kire ho counter na chi ekobobo na sum bie mu kan ho nana ade ne se sojani no the susu so ye sojani no let's use allege now osuma akwada okay for the information ye nya no osuma akwada ma ne beto aduru ebre no okay na akwada de aduru no koma no ena obi nim so won pedro no so mpedin no sasa na chi ba ese ne buafu abantie no a wo hwe pharmacy ho no onfa ni sika ma no onyi na duru enti oye se onfa ni sika ma no na onyi na duru na abantie ne se omunye ne saa amini yes pharmacy ni wo Bema camp na o se yenye ne saa eduru untimi meto eduru mfa nko ensa mfa mabiem nana
abantie ka no na wo se chenchena wo je no wo se wo de nya abotre no wo serve obi abaya no obo no wo se nya abotre no wo serve obi abaya bi gina wo no so wo serve no and sense ho so e bema camp enti wo ba ye na wo be gina wo kan se nya abotre no wo serve obi no e na wo pia lady no ye serve no na lady ni say why are you pushing me ho na wasa pia ni biem e na lady ni twe camera say or try evidence because you are assaulting her. Or you camera na her. Why are you videoing me? No, corner so no abo lady no. Na once will be sure asuma obani nsemsi. But this guy a blow to a bow lady who say lady no yanchi. That's why I confused. Girl no or yanchi or fem no be ura was wo be stop military man was one as alleged military man. No ura inside just was a bo pharmacy technician number who say guy and they will see here and they ultimately say muje ba. What you say or na nana idea woman say. Sa papa we 65 cedis edru ena na ode koso wo kwakogye a wakwakọbu nkrofo se de fufram na de tie ne se anopai information e ba ne se ya chem o makoche no ba yanka say yes he's arrested say military police say Ghana police we don't know but the arrest has been effected sa na yenya information no na ade ba kwa na hadwin bebre ne se Saadi no ya na yakoye ne say internal report internal discipline ya na enma bonti we a public beating description a public beating enti de ade papa be fa so bia no say be prosecution everything no a omoma public ni nya we and now is getting too much with say if this man it turns out to be true so a military man there because we are using alleged because no confirmation of his number has come but see the yam fa to ho ahwe we a alleged military brutalities ahodo a ekoso be wiase ne yeka so yesoja mpa nko wiase no yesoja ni and we've seen all these things countless almost community mu this man is not in uniform on share uniform at this point we need duty obi ansoma no all right enti nana ye be sere se enra amanfo chase target his excellency unse soja fo nyina wona da no commander in chief but enome be koswa na me de finally mekana me de asi asrafo no we know that they are trained in a different way but the misbehavior and kind of hooliganism ne violence ne ya doso on their part it's like emrebi and me it's like when they are doing something it's above the law CDS Chief of Defense Staff His Excellency John Dramani Mahama Commander in Chief we should make sure say ye be discipline military for na omu brichi emra wo memu no na etimi aye deterrent to the others because ya na dey afa chire say internal discipline wan na e bia nya omu tie didi mu ntino na e gane sa let's see it e head ye be kona na Kofi inshira nyankopon inshira obebre ye da se Saudi update number mamene senior mpajo o mani say my na na intimi MPQ oye senior solo